Irisasingbu aharmukta Govt Job Explainer ikono khurumjari ngasisu mayamgidamakta yamna kanarba Govt Job ki information update ama pudun laksari SSC Stenographer 2024 ki notification to form apply to bu yare ko hariba job vacancy asi 12 pass lower candidate khudimang na apply to bu yagani adubu magi selection process manungda stenography ki typing test yauri ko adugi typing test to ngamagadi eligible ogini ko hariba job opportunity asi de mayam apply to matamda exam tha matamda written examination multiple choice type question odini ko hariba question si de mayam maths ki paper yaudi ko maths ki question section yaudi aduna maths se khara sonjaba isen law singidi yamna opportunity ore ko aduga stenography je loiseluba orgadi moi gi damaktani aina hasi project leba video si hariba job ki process selection process da interview su yaudi ko latest notification sing ji PDF su ai description da link oin hapsaram ge ko online submit to si date 26 ta gi hore ko aduga August ki date 17 da last date ogani kali ko koina form je men matam da soi gi ba yaru ga su August 27 amadi August 28 23 hours ki matam piri ko semdok na ba aduga computer based examination multiple choice question type si ki examination ki matam si October November 2024 ji da sin gi ni ana notification ji da yauri ko yes limit si stenographer grade C amadi stenographer grade D na thabak ani lairi ko stenographer grade C gona 18 dina 30 years poni ko aduga stenographer grade D gina 18 dina 27 years ni age relaxation loi legini ko SC ST ki 5 years OBC ki 3 years PWD unreserved ki 10 years maina reservation sing tongana loina age relaxation loi legini ko examination ki pattern si general intelligence amadi reasoning da 50 question 50 marks hangani general awareness GK da 50 question 50 marks aduga English language and comprehension da 100 question 100 marks English tana hena maximum weightage pi ko haiba question khudi mark multiple choice type to ogani question singa si mayam negative marking legani 1/4 0.25 ki negative marking legani ko kari gumbo khoina answer ji lana khochilamba tarakan tardi ko akoina answer ji khangde na blank da thanambo ogadi keso mark ko magi tentative vacancy ji 2006 vacancy laidi ko tentative habi ma'am hengalak pe yari handarak pe yari habi ko vacancy je do exam conduct body ji SSC na conduct tok do exam ni ko government job ni permanent job odini ko magi selection process written examination loire matung da stenography ki skill test tang toroga loire ko exam ji 12 pass loire candidate sing lon apply to bi magi official website ji ssc.gov.in ni ko anoba SSC ki website ji da one time registration toro matung da apply to godabni ko form fill up ki fee si ma'am general amadi OBC gona rupees 100 ogani SC ST female candidate singi oina form fee amuk tingde physically handicap amadi ex servicemen singi ju form fee amuk tingde ko selection process se aham written examination toroni written examination ji 2 hours ki ni ko 200 mark ke ri togani aduga stage 2 ji da ma'am short end skill test ko stenography ki short end typing test to togani ko si ju ma'am offline togani sidi aduga magi exam je tawugi mong je dictation tawani ko dictator ko hai singa si koina type tok thokadabni ko si je qualify in nature ni aduga merit list di ma'am stage 1 je sida mark wang was candidate singjina multiple choice question jida mark koi wang singjina merit list je count togani ko stenography ki test di pass tokdabadi yade ko compulsory pass tokadabni adubu mark ti carry tokde han yauri ko negative marking legani 1/4 ni ko lari se stenography grade D giona skill test se English language ta time duration je 50 ogani ko aduga stenographer grade C giona English ki typing ki matam duration si skill test ki duration je 40 minutes matam pi ko mayam na any government job ki namak preparation to targadi TESTBOOK app se download to bio kwai ki kanaba app ni ko any government job ki namak preparation to matam da haiba app asi Google Play Store fangmani app asi ki subscription ki TESTBOOK PASS PRO haina lairibasi laina bagi link su ai description da hapsaramge mayam na laibu matam da apply ka banda sangaga T2M ba code session view aduga maximum discount oina 12% ki discount phangbiu rupees 395 ta phangdui ni ko sahi amagi validity ni oidisu mayam aduga mayam na sida lairib offer si 28 na 31st July fok tang ni ko offer loidri kind da mayam description gi link de sangaga TESTBOOK ali pass pro subscribe to sin biro aduga mayam exam sing asi preparation to matam da yam kana balomina si ko any sigi stenographer grade C amdi grade D gi mock test wagera any government job SSC CGL CPO CSSL MTS na chingba railway gi bo ro atopa thabak sing gi oro loina India manunga to riba central ki government job khudimak ki test series mock test aduga sectional oina previous question singju PDF format ta download to bi ai ko ma'am hariba TESTBOOK ki ali pass pro amuk tang lagi jina ma'am sahi ama da laiba any government job exam isa no eligible werga di loina
mock test series nacingba preparation tawbasi loina yaraba platform amani ko magi hangiba topic sing asi general awareness sports economy current affairs awards and honors kumba topic sing ji yam maru ina hangi ko english language study myam grammar vocabulary synonyms antonyms sentence ki structure na singba sing hangi ko adu english study 100 question ne carry toruk ji ko general intelligence reasoning ji da arithmetic computation plus minus interchange tawba na singba number series visual memory relation na singba question makal makal myam ledi ko reasoning gi question ji maru ina siguma topic sing da hena focus pi habni ko SSC stenographer short and skill types ti myam stenographer grade C की ना English अमदी हिंदी और नहीं को चली से 100 watt per minute ngam ni को 10 minute की dictation दा 100 watt per minute ngam ni grade C की ना grade D की ना 10 minute की dictation तो रोमतुंग दा English की typing speed चे 80 watt per minute ngam ni को stenography की short hand typing दो ni को normal English typing दो ना तेज़ी दिए अदुगा सिकी short hand typing जी की मैम सीधा मिस्टेक की परमिसिबल सिंजे परसेंटेज क्या क्या लेना है हाइजरागे जनरल की होना ग्रेड सी की 5% नी ग्रेड डी की होना 7% नी को ओबीसी एससी एसटी एम एक्स सर्विसमैन की होना ग्रेड सी की होना 5% नी ग्रेड डी की होना 10% की परमिसिबल मिस्टेक लेको खरा सोयरगा जु यादनी को सीधा शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट से क्वालिफाइंग इन नेचर नी मेरिट लिस्ट लेप मतमददी रिटर्न एग्जामिनेशन मल्टीपल सोर्स क्वेश्चन की इंग्लिश रीजनिंग अमदी जीके हारिबा पेपर सिंग अदुगी कंबाइन मार्क तुना 200 मार्क की मनुंग अदुदुना दुम मेरिट लिस्ट लेप कनी हैना यावरी को मैम एनी गवर्नमेंट जॉब की नमक प्रिपरेशन तौर तारगदी मैम एसएससी कोचिंग मणिपुरी हारिबा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब तौसिनबियु अदुगा चैनल असिगी प्लेलिस्ट संगका मैम अपाम्बा चैप्टर सिंग खलगा मैथ्स से एडवांस मैथ्स की एडवांस मेथड हाइबा तारे स्मार्ट अप्रोच सिनरगा अरुरुबो क्वेश्चन टाइप से मैम लाइन लाइन होतोंगनबगी मेथड तो मैम दा खंगनजरी को चैनल असिदा मैम संबिरो प्लेलिस्ट चंगगा चैप्टर सिंग असि चेक आउट तोबिरो अदुगा टीचिंग मेथड सिंग जो मैम पुन्ना कानाबा लोमिनासि को हजि लेटेस्ट ओइना रेशियो की लेक्चर नंबर 2 तौखरे स्मार्ट अप्रोच ताकपनि को मैम सीजीएल एमटीएस सीपीओ जीडी बैंकिंग रेलवे एनी आईबीपीएस की बोरो बैंकिंग की बोरो एनी गवर्नमेंट जॉब की नमक प्रिपरेशन तौरिबा रेलवे की एनटीपीसी बोरो एनी मैथ्स की सेक्शन बु यावबा एग्जाम ओरगदी अदुम मैम कानाबा फंगनी को स्मार्ट अप्रोच ताकपा मैथ्स नि को एनी टॉपिक ताक मतमदा मैम दा स्मार्ट अप्रोच ताकनी अदुगा करिगिदमक मेथड सिनरिबो क्वेश्चन जे लेथो लेसिन तौरदी कमाइना होतकनी स्ट्रेटेजी कमाइन तौगनी एग्जाम टेक्निक्स अमदी टैक्टिक्स लोइना मैम क्लास से लोइना मैम दा डिलीवर तौजगनी को मैम टाइप वाइज क्वेश्चन खुदिमक टाइप वाइज तौगनी प्रीवियस क्वेश्चन लोइना डिस्कस तौगनी प्रैक्टिस सेशन यावगनी एनी गवर्नमेंट जॉब किदमक लोइना कानाबा फंगनी को मैम ख्वादी लूबा ख्वादी मतम चंगबा टाइम कंज्यूमिंग ओइबा मैथ्स की सेक्शन जी ख्वादी लाइबा टाइम मैनेजमेंट जो हाइनबगीदमक मैम पुनः होनामिनरसी ngasi gi onadi updates ga loina matang sida video si tension jarake